Kipat ba ka them ribhoi kila ai ka jing kershan ya ka jing ki chung ka seng KSU bad ong ba ka chat bin riu kan jin dala ja nadu menu lada kamdon ka KSU ban long ka nong yada. Kani ka sur kipat ba kalami ha ka jing ya sam kot linkadop chung ka seng KSU North Khasi Hills ha ka leng ki jaga chung ka them ribhoi ha ka singin kong ka balong shibenta ban pinsha ya kipat ba halor ki santali ki mat jing dawa balabu ha khamat ka sarkar. Hanong po kidikot ka KSU kila rungu shi kijaga yo ban sami ki kotling kedop shakin nong lit yo bat ki nong shong yo bat kumjuru haman ki office rekam ka sarkar ki badan hanong po habaya kren bat ki katu kat ni ki pajba ka sur bami naki kalong baki kersha ni gajing ki ka KSU bat ong baki mat jing dawa jong kani ka seng ki dei ki badan kam bha bat ki dei na ka benta banyada ya ka bha ka miat jong ki pajba ka beri hinyo trap Kila pinpau baka KSU ka diga seng kapala yeng hok shisha na kabenta ka chat bin riu bad ong baka ni ka seng nadu usnem shijar kandai spa hinyo pupra kalami benyada ya ka chat bin riu na ka jingsha atleb haki bor ba per kentup ki minder bad ki kam yu uroj jong ki bor sarkar ya ka hok upaj ba trai muluk Kila pinkin mauru balada umdei badan ka KSU kasnong maulai jayaw mauprem kinjin dela kelalong kasnong ki minder kumbalong kalaban pinthor nong mensong bat kiwei Kila pendem ru ya kejing syakim kinong yalam ke KSU habadawa ya ke sarkar bakadi ban plat no ya kini kinong yalam bat ban khot ya keren ya kaseng ban pinbej ya kejing ya baro Kumangi kikmingin kersan be jeki kadiang kamon nimong retang mentakasin nabas dang bat hadu bukut nginong bijongki kano ka bijing bentak kajing dawa kajongki ya kahok minhap kersan ta ka nyirong i kersan hi mo ya ka seng isyu na malada kam dor ne ka seng ro ni ki pai ba ngim la re te ka wei ro ka sarkar la nyon ben brat te ngi ki pai ba de nem de nyon ben brat te la dang ye sha ya kata ka sarkar tangi la sha ngim ja yu ki kun ki tim de re pangasyu ailat mentai ke dekhar penrung kat bamon yang i khasi pa nyon kat bamon te mentang ngini akersan be ya ka isyu mo bakan tu kin ya de khmat mo ini kersan lang ajil ka kami adu kan lu kan badalik ras tas du William Nagar mo tanghang niru kalala ta bansan beli kan balik ras du si William Nagar beli kamut penlek balik yo bol enggak hadu beli udah khalat makan ni pertai ulak long babin kam dei penlek kam ni setengah ni lajang lu labiang ngajil ka he tang tei apa yang nang di drugs tang pelat balai ya kitu ki yaki yu yaki na benta jongi pada tu ya kam yaki na benta itu yaki nong di drugs melak ban kam balai set yaki set hang ni balai dara sta si William Nagar kam tu hak api ban ra stu sti ban kebahi subah bukan rat sang ma un hak ban pergi ra on pen pai no yaki sedi kat tahi mat sapang kru dari maka jeki jengki KSU mah Masgo ba kita santri gimat kita wa kilong ibakodor badang kami nomor beliau kadang mi isni menta gipor bang i lembang si patai social media abe kajing ya protes kaji ki menta kanega long kanega sri siman mo kalau long sebab pelak ndai ka bor jong kajing ya tiplam gum doncu penom ba abang kile ngono kam sim datang sencam ke balong banyo kajing syaniak lang kan ndai bencule dak bor melajia dia balada ba kiati atu kalenti hoj kajingti nanti hadu katu ke don kabor iki di pajba ni ka sarkar ka culek don bor mah awi kamat ke golong ba habi de sakwi kamat namanta kene ka jingrung jeman gi bar jelaro habi de begini ki jingwan bela ki beri ke bar jela nasu la dong kami nak liang sarkar jela ke ban ya halat haulati namanta bante la kami kene ki jingrung jeman gi bar jela jingwan bela juni ki beri banabar tak sikap daya kita lagi bro meluk jengi ne po celah jengi mo tam labun siang ai kilong pa kikun samla kaje peduk aku do jam rai kabor jong ka sokar pat kemdon kata ka cinte lakam ko lang kam iti kena kenang bakin te ya kata kemut bakin jurung jengmi du kani kenat kan kenang bakin mi ente gi bro teng teng julong jeman mata bayi gum dekar buan belan bar jela kemjulap kane beladap mau si ino haberni gedon rajing cek bardela repulsi sulang tang daka karumpang ba namar kumno i sengalap we dakar ajing siya ngawan nagwati sutu kanay kata ngalap
Bawan we dekar ukiu kali na po kanapara. Ukiu kali na kanapara ang lesson of stone. Tengok lesson of stone ang leyu ang lebela. Lebela wes kali ka ang midon lebor lesson am ang gadon. Ukli kala na sa ko ng stone. Kata pi ka ba so longo. Wa kuno yo lebor lesson ba kaya ka jakarum tep lebela. Takatahi na kaliang dengar superkat na nakaliang dengar so ba ang mga kasan hi jadi santri di dawa ba ka pinsu ka dawa mo. Karena may kini borok lang bacok.